شخصانی که مثلا در گروه خف هستند یا که علاقمند بیماری سیل هستند در یک سال از روی حجت‌های معیاری حقوقی باید حتما 2 مرتبه از معاینه بیماری سیل گذرند. ارگانیسم خود را آب و تاب دیم و در آینده با این بیماری گرفتار نشه. بسیاری شخصا معلومات کافی ندارند. نادرست که قبول میکنند، فکر میکنند بیماری سیل این توبه شونده نیست. салом алейкум дӯстони азиз, имрӯз мо мехоҳем бо шумо суҳбате дошта бошем дар атрофи бемории сил дар силсила подкастҳои нави аз сил ҳарфе бигӯ. занон ва сил чаро ба онҳо душвортар аст, бо чӣ мушкилӣ рӯбарӯ мешаванд ва чӣ гуна ин мушкилиҳоро бартараф кардан мумкин аст. дастгирии оила дар табобати бемории сил муҳим аст. атрофи ин бо мутахассисони ҳирфаӣ ҳам суҳбат мешавем. дар меҳмонии мо имрӯз мутахассис оид ба табобати бемории сил, муовини якуми муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил Абдулло Маҳмадов ва ҳамзамон муовин ва мутахассис оид ба табобати пешгирикунии бемории сил Азамова Шаҳноза. салому алейкум Шаҳноза. салому алейкум акай Абдулло. خوش آمدید به پادکستی ما. سوال اولین این است. راست است که زنان یعنی که با بیماری سیل کمتر گرفتار میشوند در نسبت مردان ها؟ بله. چون که میدونید بیماری سیل این بیماری سیریت کننده است. این در این بیماری نسبت به نژاد، ملت، دین فرقیتی ندارد. میتواند هر یک شخص با اون گرفتار شود، خواه زن باشد خواه مرد. فقط در وقت بعدی سیریت عامل‌هایی میشوند که این بیماری رو به وجود میارن. از جمله در جمهوری ما اگر ما نسبت حسابات عمری گیریم، مثلا سالی گذشته مردان 55% و زنها 45%. تفاوت همگی 10% میداد. سببش در چی است که این سببش از یک جهت آنکه مردان نسبت به زنها در روزگار بیشتر با کارهای وزنی جسمانی گرفتار میشن، با شغل مهاجرتی مهنتی میروند. عموما از حساب شرایطی میشود که غذای درست استفاده نمیبرند و مردان نسبت به زنها بیشتر گرفتار میشن. مقصد ما همین است که همین کارهای اطلاعاتی را در اهالی از جمله در بین زنان بیشتر بریم که همین بیماری سیل سری وقت دریافت شود و همین خیلی عامل‌های خف و فقر را در جامعه بیشتر ما پیشگیری نماییم. مقصد اساسی ما بیشتر بردن اطلاعات و بالا برداشتن سویه دانش اهالی نسبت بیماری سیل و همه وقت گفتن در کار که بیماری سیل در سری وقتی دریافت شدن و توبت شونده است و باید ما سری وقت دریافت کنیم و توبت کنیم. آن عامل‌های ناخوشی که هستن از جمله حساب معیوبی و فوت دیگرها رو ما پیشگیری میکنیم و این شخص سالم میشود در جامعه میتونند همچون شخص کامل حقوقی جامعه در آینده کار و فعالیت کنند. شیده نیست که زنان ما در یعنی که تربیت فرزند هستند در خانه زیادتر با کاربر خانه بند میشوند و لحظه که کمتر بیماری خود رو حس کنند سری وقت مراجعت نمیکنند. با یک فکر که پگاه میرم پگاه دیگر میرم میگذرد همش ناز میشود. با اون زنان چی گفتنی هستید شما؟ من فکر میکنم وقتی که در یک جایگی جامعه معلومات ها بیشتر پیشنهاد کرده می شود با اون زنها گفتن میخواستم که اولین نشانهایی که بیماری سیل در خود دیده می شود باید حتما سری وقت مراجعت نمایند با مؤسسه تندرستی نزد جایزیستشان که زنی سالم این فرزندی سالم و جامعه سالم می باشه. برای ما زنها باید دائم توجه سلامتی خودمون باشیم و کوشش کنیم که خودمون که سالم باشیم این چنین نزدیکانمون سالم می باشند. شما درباره نشانه‌ها گپ زدید، من به یک بار دیگر می‌خواستم همون درباره نشانه‌ها نقل می‌کردید. چی نشانه‌ها هست؟ بار دیگر آگاه شویم. در برنامه اولین ما گفتگو بودیم با یک بار دیگر خاطر رسانی شد خوب می‌شد. نشانه‌های اساسی بیماری سیل این سلفه زیاده از 2 هفته، در بعضی مواردها سلفه خشک، در بعضی مواردها سلفه با وجود آمدن بلغم، در قفس سینه، خراب شوی، پس شوی اشتها، بلند شوی حرارت بدن از 37 تا 38 درجه می باشد. از همین نشانهایی که گفته گذاشتم یگان تاش علاقه در خود یگان شخص دیده باید حتما به مؤسسه تندرستی مراجعت نمایند برای معاینه. عموما هر یک نفر زن باشد یا مرد
аз ташхис бояд гузаранд. ҳаст ин аломатҳои ки нест ё ки танҳо дар вақти пайдошавӣ аломат рафтан лозим аст? Не, вазирати тандурустӣ тавсия додааст ҳар як нафари ҷомеа бояд дар як сол як маротиба аз муоинаи тиббӣ гузарад. аммо шахсоне ки масалан дар гурӯҳи хавф ҳастанд ё ки алоқаманди бемории сил ҳастанд дар як сол аз рӯи ҳуҷҷатҳои меъёрии ҳуқуқӣ бояд ҳатман 2 маротиба аз муоинаи бемории сил гузаранд. агар суҳбат карда гӯем ки дар он оилае ки онҳо зиндагӣ мекунанд ва нафаре бо бемории сил рӯбарӯ шуду ҳозир хуб ҳастанд, лек дар як сол 2-3 маротиба гузашта. бале, агар ин нишонаҳо набошад 2 маротиба. агар ки ягон нишонаҳо пайдо шавад, метавонанд яъне ки интизор нашаванд ки кай 6 моҳ мегузараду баъдан муроҷиат кунанд. якумин нишона пайдо шуд, метавонанд зуд муроҷиат намоянд, аз муоина гузаранд. махсусан мо кормандони тиб ҳарчанд ки вобаста ба вазъи саломатии ҷомеа кор мекунем, давоми сол як маротиба аз муоинаи духтури хуб мегузарем, яъне муоинаи профилактикӣ мегузарем. гузаштани муоинаи тиббӣ барои ҳар як шахс дар ҷомеа ҳатмӣ аст, яъне ки ин метавонад бемориҳоро пешгирӣ кунад ва бисёр бемориҳоро сари вақт дарёфт кунем ва табобати онҳо сабуктар мешавад. дар вақти гирифтор шудани бемории сил, яъне ки мард ва зан, беморӣ фарқ дорад дар байни онҳо? фарқият байни бемории сил байни занон ва мардон он қадар фарқияте надорад. агар дар мисол вобаста ба он ки ҳамин шахси бемор хоҳ зан бошад хоҳ мард дар давоми тоқубат ба кадом марҳилаҳои беморӣ гирифтор шудааст. ё ки шахсе метавонад ки дар худ бемориҳои ҳамрадиф дошта бошад, дар он вақт ҳамин беморӣ камтар вазнин мегузарад. мо баъдтар дар бораи занон дар вақти ҳомиладорӣ мегӯем, агар бо ҳомиладор бошад, инам як ҳолати физиологии инсон аст, камтар равиши беморӣ камтар дигар хелтар мешавад, дар он ҷо бо табобат анча бо дигар хелтар мешавад. яъне ки бо кадом мушкилиҳо рӯбарӯ мушкилиҳо шудану вобаста ба вазъи организму вобаста ба ҳолати бемор ҳамун тактика табобат ҳам каме иваз мешавад. яъне ки каме фарқият дорад, каме фарқият дорад зан аз мард. чори табибон мегӯянд ки 50% табобати ҳар як бемор ин равонӣ аст. дастгирии хешу табор, наздикон, ҳамсоя, дӯстон, шавҳар то чӣ қадар муҳим аст дар ин ҳолат ки агар зан бемор шуда бошад? ҳамин гирифтор шудан ба бемории сил ин як мушкилоти на танҳо оила, балки мушкилоти ҷомеаам ба ҳисоб меравад. дар акс ҳамаҳо агар як аъзои оила бемории сил шавад, дар он вақт вобаста ба чӣ хел ҳамон аъзои оила, падару модар, агар вай келин бошад, хушрӯ хуштоманд, шавҳар дор бошад, муносибати шавҳар ба рафти табобати бемор таъсири хуб расонда метавонад. агар ки мисол ҳамин хел аст ки бемори сил дар вақте ки бемор худаш танҳо монад бо бемории сил, табобати вай ҷудоҳо мушкил мешавад. агар дар вақте ки бемор шуд, дар бари бемор аҳли оила бошад, ёру дӯстон бошад, шавҳараш бошад, ё ин ки мисол аҳли оилаи дигар бошад, умуман баъдан духтурҳо бошад, ҳатман ба беморӣ мо ғолиб меоем. шахси танҳо худаш танҳо бурдан мубориза бар зидди беморӣ ниҳоят мушкил аст ва баъдан ҳамон шахси бемор вақте ки дастгирӣ наёфт дар ҷомеа нисбати ҳолати равонияш, вай камтарак дилсардӣ ҳам мешавад. мисол дар ҳолате мешавад ки зани шавҳардор ба беморхона агар афтаду аҳли оилаву шавҳараш масалан хабаргирӣ наёмад, инам ба ҳолати ҳамун рӯҳонӣ ҳамун зан таъсири бад мерасонад ва ҳолате мешавад ки беморам аз ҳамин сабаб аз хастагии мисол равонӣ аз истифода бурдани доруҳо дасткашӣ мекунад. барои ин вай бо ниёз дорад ба равоншиноси дигарҳо. барои ҳамин дастгирии оилавӣ ин як ҷузъҳои асосӣ ва муҳим дар рафти табобати аз ҷумла занҳо мебошад. мавзӯи мо имрӯз сил ва зан аст ва дар бораи ин зиёдтар мо гап мезанем. чаро нақши мард махсусан, яъне ки падар, хусур, шавҳар дар саломатии духтару келинҳо ва занҳо муҳим аст, махсусан мардҳо? шумо медонед ки аксарияти вақт мардҳо ин ранги роҳбари оила ҳастанд. бисёр вақт вобастагӣ ҳам хулосаи ҳам оила баровардан ки
занҳо, келинҳо, духтарон барои муоина гузаштан рафтан ё ки ба табобат гирифтан асосан дар сатҳи мардҳо баррасӣ мешавад ва баъдан хулоса мебаранд ки бояд барои муоина раванд ё ин ки не беиҷозат занҳо масалан худсарона наметавонанд ба муоина раванд ё ин ки табобатро қабул кунанд. ҳама вақт мо аз таҷрибаи худ дида мебароем ки занҳо духтароро хонаводаашон ё ки шавҳарашон, бародарашон, падарашон ё ин ки хузурашон барои муоина ё ин ки барое ки муоина аллакай кардем, аллакай ташхиси бемории сил муайян гардидааст, мо ба худи ҳамин зан мефаҳмонем ки шумо хеле ба бемории сил гирифтор ҳастед, аммо онҳо якумин ҷавобе ки метиҳанд ман бояд шавҳарама ё ки падарама ё ки бародарама файрод кунам ки шумо дар бораи ин беморӣ нақл кунед, чӣ хел ва ё қабул мекунанд гуфта ҳамин хел яъне ки мафкураи занҳо ҷош дода ҳастанд. барои ҳамин ба фикри занҳо чӣ фикронӣ чӣ масалан хулоса мебаранд мардҳо дар ҷомеаи мо масалан ин чиз муҳим мебошад. барои ҳамин дастгирии мардҳо дар оила ин хеле муҳим ҳаст барои занҳо ки ҳам рӯҳонӣ чӣ хеле ки доктор гуфтанд рӯҳонӣ ва ё хурсанд мешаванд ва кӯшиш мекунанд ки табобатро ба пурра сари вақт гиранд. муҳим ҳастаст ки масалан бояд падарон, хусурон, бародарон ҳатман бояд дастгирӣ намоянд ва инчунин барои саломатии занҳои оилаашон масъул бошанд. оё зан метавонад дар вақти ҳомиладориаш ба бемории сил дучор шавад? бале, мутаассифона ин ҳолатҳо вомехӯрад. умуман дар ҳисоби омораҳои ҷаҳонӣ ва ҷумҳурии мо ҳам мешавад ки зани ҳомиладор ки гуфтам як раванди физиологии организм аст, вобаста ба тағйиротҳое ки дар организми вай мешавад метавонад ба бемории сил гирифтор шавад ва ҳамин занҳо дар вақти гирифторшавӣ ба бемории сил ҳатман бояд сари вақт аз тарафи ҳамун табибони минтақавӣ, аслан занони ҳомила дар ҳисоби қайди табибони занона ҳастанд ва дар вақте ки ҳамин ҳолатҳо пайдо шуд ҳатман бемор бояд аз ҳисоби силшинос бояд муоина шавад. ҳамин аломатҳое ки чунон гуфтан оиди бемории сил, ҳамун аломатҳо дар вақти ҳомиладории занам пайдо мешавад. яъне ки ҳамун сулфа, бо хурӯшкунӣ балғам, беҳаракатӣ, камиштиёӣ, арақкунӣ шабона, ҳамин аломатҳое ки ҳаст ҳамун дар бемории зани ҳомила пайдо мешавад ва ҳатман дар вақти пайдо шудан бояд ба духтури минтақавӣ муроҷиат кунад ё ки ба ҳамун табибе ки мисол занона ҳаст ва онҳо баъдан ба муоинаи мутахассисони силшинос равон мекунанд. дар зани ҳомила барои инкор кардани бемории сил агар дар баъд аломатҳои бемории сил бошад, гузарондани акси рентгенӣ ҳатман аст. вале ки бе гузарондани акси рентгенӣ ва баъдан бо ҳолатҳое ки мо барои батн мисол ҳамон кӯдак зарар наёбад, хеле рӯпӯш мекунем кӯдака, мисол нурҳои рентгенӣ намегзарад, мо фақат қафаси намегирем. дар он ҳолат мо метавонем баъди гузарондани рентген, баъди гузарондани муоинаи ташхиси балғам ва дигар муоинаҳои иловагӣ бемории сил муайян кунем ва ба табобат фаро бигирем. ягон монеа нест. тифл метавонад бемор шавад? хушбахтона дар бемории сил дар заноне ки ҳомилаанд бемории сил дар кӯдак пайдо намешавад. духтароне ки ҳолон ки оила барпо накарданд ва бо беморӣ гирифтор шуданд, зиёде аз онҳо пинҳон мекунанд ки дар оянда яке доғе набошад ва нагӯянд мардум ки бемории сил доштанд. мақсад инро фаҳмидани паҳлошон мумкин аст, зеро ки бисёр гапҳо низ мешаванд. умуман аз чӣ бояд натарсанд духтароне ки рӯбаро шуданд ва бемориро пас сар карданд? мушкили дар он аст ки бисёри шахсҳо маълумоти кофӣ надоранд, нодуруст ки қабул мекунанд, фикр мекунанд бемории сил ин табобатшаванда нест. аммо вақте ки шахс дар бораи бемории худ маълумоти кофӣ дорад, метавонад гӯяд не ин бемории ирсӣ нест аст, ин беморӣ табобатшаванда аст ва ман ҳозир масалан шахси солими ҷомеа мебошам. ман пештар касал шуда будам, бале, аммо ҳозир ман солим ҳастам, метавонам ба дунё фарзандони солим ба дунё биёрам. ба кадом хотир ин саволро омода кардем? умуман дар ҳастанд нафароне ки фаҳмишашон на он қадар пурра аст,
و اگر که در رفت بعد از چند قدر وقت حامله شد تولد کرد اون کودک یگان بو یگان مشکلی تولد شده باشد مردم ما اگر دورانه این بیمار بود از همین سبب باشد فرزند این بیمار تولد شد. همین رو این غذا باری دیگر گفتن لازم است که یعنی که از مادر به فرزند گذران نیست و بعد از تبابت زندگی کردن یگو مشکلی ندارد دیگر در این بعد تبابت هر یک شخص سالم میشه یعنی سیل تبابت شونده است و همچون شخص کامل حقوق جامعه میتواند فعالیت کاری کند میتواند در دانشگاه تحصیل کند میتواند شوهر کند میتواند آزادانه تولد کند کودکی سالم به دنیا بیاورد. برای این مثلا در مؤسسه ما هم یک چند نفر هستند که بیماری سیل رو گذراندن که در برابر ما همچون کامل از اون روز سالهای سال ما با آنها کار میکنیم در فعالیت کاری داریم. گفته استادم که در اکثر مردم ما یک بار فهم که 5 سال 6 سال پیش بیمار بود نفره میگن هراس میگن هم زنان هستند هم مردان هستند که پیش در همین فعالیت زندگیشون خیلی وابسته به همین یک دور دانشجویی شد و بعدا در فعالیت کاری شد لیکن خودی تو کار کردن با برابر ما در فعالیت دارن باز آنها در فعالیت آنها بیشتر نفع میرسه برای که آنها این بیماری از خود گذراندن و در وقت که میتونن با بیمار نزدیکتر شون برای آن چیزی که خودش حس کرده با بیمار اون شروع بیشتر بگوید و برای این فرق است این 100% کاملا شخص سالم میشود یعنی که همون اساس بیماری چی بود چوبچه میکروب بود در وقت توبت وای گم میشد از ارگانیسم. یک چیز دیگه قید کردن میخواستم که در دیگر دولت هایی که مثلا همسایه و بیرون خارجه گویم هم خطا نمیکنیم در عین زمان همین خیل چارچوبه رو پیش گرفتن که باید هر یک نفر درباره بیماری خود معلومات پورا داشته باشد و باید دیگر شخصانی که به این بیماری گرفتار می شود یعنی که آگاه کند دل برداری کند. به زبان روسی این راونو میگن به زبان تاجیکی این برابری می باشد. حاضر در تاجیکستان نیست همین خیل شخصان همین خیل تشکیلات ها هستند که از بیماران سابق بیماران سیل همین گروه ها اختیارات تشکیل کرده شده است که در بین اهالی در بین بیماران در بین جامعه کار فعالیت میکنن و مفکوره اهالی و اینچنین معلوم آگاهناکی اهالی بلند میبردارن یعنی اون شخصان دیگر فکر عقیده ندارن که من بیمار من باید از اهالی دور گردم من باید پنهان کنم. اکثریتشون زنها میباشن زنهای فعال میباشن که میخواهن که زنها سری وقت آگاه باشن سری وقت معلومات داشته باشن اوید این بیماری که در بین عائله خود این معلومات رو پهن نمایند. اگر هر یک نفر جامعه به مثل این زنها رفتار کنن البته ما به مقصدهایی که در پیش گذاشته ایم نائل میگردیم. متاسفانه مردانی هستند که لحظه که واقف میشن که عائلهشون بیمار شده است در اون لحظه باشد میگن که به خونه مادرت رو یعنی که خوشنامان رو در اونجا تبابت گیر زیرا که مبلغ نیست و توضیحات درباره همین تبابت بیماری سیل در جمهوری تاجیکستان چگونه براه مانده شده است مبلغ سپرده میشد یعنی که این رو من میدونم لیکن من بار دیگر میخواستم این سوال رو دیم تا اینکه تماشاگران ما هم آگاه باشند. تشکر زود چنانه گفتیم برنامه ضد سیل از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری میشه و در همونجا گفته که تبابت من تشخیص و تبابت بیماری سیل در جمهوری تاجیکستان رایگان برای اهالی گذاشته است. یعنی که با شخص فرقش نیست با تبابت رجعی حساس میرود یا رجعی شکل استوار در تمام تبابت رفت تبابت با پورگی با داروهای ضد سیلی به طور رایگان تامین کرده میشد. بسیار سوال ها میشد که با بیمارخانه رفتنش خوب یا که با طرز درمانگویی تبابت بیمار اینم بسیار مهم است و برای من در بیمارخانه که از ما داریم در اونجا هم تبابت آنها اگر که خارج کننده یک منبع رادیو باشد هم خیلی توصیه داده میشه که تا منفی شدن نتیجه بلغم آنها باید عموما تبابت بیمارخانگی بگیرن و بعدا میتونن تبابت خود رو در نزد همون خانه خودی و مکان زیست دوامتن همین تبابت های خیلی کس در تمام جمهوری یک رجای معین است چی در تبابت امبولاتوری چی در تبابت بیمارخانه که همه جاش رایگان براه مانده شده است. باز از طرف مثال بیمارخانه که در اونجا ضد سیلی هستن بیماران با دیگر داروهای غیر
سیلی هم تامین کرده میشه. از جمله داروهای پاتوژنتیکی به مانند داروهای قوت بخشنده، ویتامین ها و داروهایی که عضوهای هاضمه لازم می شود فقط حال از طرف بیمارخانه تامین کرده می شود. در این مسئله یگان پرابلم نیست، فقط سر وقت اومده تا آخر پورا توبت گیرند. بار دیگر با دقت شما میرسونم دوستان عزیز که رایگان است. پادکاستی ما پیش از جشن روز مادران که میبراید و ما میخواستم یک تمنیت اینه که شما برای مادران و بانوانی که از اون رو تماشا کرده ایستادند. تشکر. من همین خیلی تمنیت دارم که اول ما باید ساعت اطلاعات نوکی زنها را نسبت نه تنها بیماری سیل بلکه دیگر بیماری ها بلند برداریم. چون که گفتن اگر زن در عائله سالم باشد شرایط زندگی و محیط عائله هم خوب میشد و آن زن نسبت سلامتی خود بپروا نباشد فرزندان و خویش و تبار و اهل عائله خود را از این بیماری امین می‌دارد و برای همین به آنها در این روزهای پیش از عید هم که تمنیت دارم که بیشتر به سلامتی خود حتما اهمیت دهند. خیلی زندگی به مشکلی نمی شود و همه وقت یک حالت روانی خوب باشد. یعنی که همین بیمار شدن کدام وقت آدم بیمار می شود؟ بیمار در آن وقت قوه محافظه ارگانیسم سست می شود. یعنی عامل ها رو پس سر کردن در کار و همه دسترجمانه با اهل عائله بر ضد این بیمارها مبارزه بردن در کار که ارگانیسم خود را آب و تاب دیم و در آینده و این بیماری گرفتار نشه و در حالت پیدا شدن علامت های این نشانه های بیماری سیل حتما به دکتر منطقوی مراجعت کنند و گفتم که گذراندن این تشخیص با طرف رایگان است. ما میتونیم سریع وقت بیماری را دریافت کنیم و وقتی سریع وقت دریافت کردن 100% توبت سیل بیماری سیل توبت شامل است و نتیجه های دلخواه به دست میاریم. تشکر زیاد. شمسه. تشکر. اول خصوص میخواستم زنها مادرانی که در این روزهای نزدیک عید دارن تبریک نمایم. همچون یک زن تمنا دارم که دویم سلامت باشن، برای که از سلامتی یگان چیز بیشتر شده نمیتواند. بعداً خوشبخت باشن. دیگر پهلوی زندگی این همه وقت دستگیری یافتن از طرف محترم مردان ما، پدران، برادران، شوهران که با سلامتی هر یک شما برای آنها مهم باشد و آگاه باشند اوید سلامتی شما و یکدیگر فهمید در همه موردهای زندگی داشته باشید، چی در دوره بیمارشوی چی در دوره سالمی. زنی سالم این عائله سالم. عائله سالم که باشد یعنی که ملتی سالم. ما همچون زنها یکی اعضای جامعه امروزه که حقوقهای ما با مردها از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان برابر کرده شده است. تمنا دارم که این چنین در سمت سلامتی و آگاهناکی نیست ما با مردها برابر حقوق باشیم. یک مرتبه دیگر عیدتان مبارک مادران، زنها و خواهران عزیز. شنوزه در سیمای شما تا به عنوان رو با اومد از روزی مادران تبریک میکنیم. سلامتی بر دوام رو آرزومند هستیم و تشکر زیاد میگیم که امروز شما مهمونی ما شده، باز معلوماتی بیشتر گرفتیم. تشکر به شما. ما هم از این خیلی دیدار شده هستیم که اقلا یک کمی هم باشد اطلاعات اویدی بیماری سیل دادیم. اگر این اطلاعات با آدم های ضروری و میتونن با اون شخصان وقتی اطلاعات گرفتن با دیگر و آدم و شخصان گرفتن، این هم یک بردی جامعه میشه. تشکر به شما. силсилаи подкастҳои мазкури лоиҳа оид ба бартараф намудани бемории сил дар тоҷикистон бо кӯмаки мардуми амрико эҷод шудааст ки он аз тариқи агентии иёлоти муттаҳидаи амрико оид ба рушди байналмилалӣ расонида мешавад. мазмун ва мундариҷаи ин муҳтаво маҳсули ширкати аломат буда метавонад бо нуқтаи назари юсаид ва ҳукумати иёлоти муттаҳидаи амрико мувофиқат накунад.